O le taiwale wanti ne vaenga le taiao lea ua tātono le itu lai ono i le tautua ma le onanga nei le si fongo Samoa le lua api le nei taiao fau aso wharaile nei aso sultono le masino Februari lua afe lua sun le ono ia e tautala malanganga faa loalo e faa ilo toi tatala lo ia o tātou faa salonga nei taiao tātou patipatia ai le alofa maleanga le leia le tātou tua ia ona o mawhai fo'i ona tātou toi au lia manuia le nei tai au fau ai ale nei aso fau. Ole melea, ia o le tātou sounding a loto le ato mua ia tātou wha salonga i le nei tai au ia le ua tāpena mai ai ia le fionga le epikopo le fionga ia solofua mai ava o le ekalesia Yesu Christo lau pa ia aso ngatai i le warota a whanga sai savai. Whātalo whātu, ma whawhirei atu, Samoa, ina nei vai ngō le aso. I ona ao se ia pai ao nei u. Ai mai se o le au whaitaulanga totofi, lo lātou taua saina, leipu vai o le ola. Ai mai se o se file mū Samoa moa tai au. O le atatou, vivi le viinga o saunia le au whaipese. Lātou taua saina, leipu vai o le ola, ai mai se o se fine Samoa moa tai au. O le atatou, vivi le viinga o saunia le au whaipese. Lātou taua saina, leipu vai o le ola, ai mai se o se fine Samoa moa tai au. O le atatou, saunia le au whaipese. Lo lātou taua saina, leipu vai o le ola, ai mai se o se file mū Samoa moa tai au. O le atatou, vivi le viinga o saunia le au whaipese. Lo lātou taua saina, leipu vai o le ola, ai mai se o se file mū Samoa moa tai au. O le atatou, vivi le viinga o saunia le au whaipese. Lo lātou taua saina, leipu vai o le ola, ai mai se o se file mū Samoa moa tai au. O le atatou, vivi le viinga o saunia le au whaipese.
Taua saina le pu vai o le ola ai mai se o se file mu Samoa moa tai au. O le a tātou vivi i le viinga o saunia le au whaipese. Taua saina le pu vai o le ola ai mai se o se file mu Samoa moa tai au. O le a tātou vivi i le viinga o saunia le au whaipese. Whātalo whātu, ma whawhirei atu, Samoa, i nei vai ngō le aso. I o na ao se i a pai au nei u, ai mai se o le au whaitaulanga tofi, lo lātou taua saina, leipu vai o le ola, ai mai se o se file mu Samoa moa tai au. O le a tātou vivi i le viinga o saunia le au whaipese,
O se upu wha manatu le nei aso. E tātou te mana tunatu i ai mo tātou mafu whau i ai. A wāle whai ungo le nei mai aso. Ai mai se o le tātou whai ngā malanga le nei tau sanga. O le a maua se upu fola le nei aso o whaautu ina. O le a maua mai lea i le tusi o le apostolo o Paulo i e Peru. E Peru i lona matau po se furu maletasi, a lona whai upu e tolu e whapea lona whai tawina. O le whātua ua tātou ilo ai, na whaia mea uma i le a whionga le tua. Ma le whaia foi o mea ua vaia, i mea uaria ni mai. Ai o le wha moe moenga, ma le au tū o le nei aso. E whapea, o le winga o le whātua ma le a meo e tupu ai. O le tātou whātua o le tātou mauti noa lea o mea e le iwa aia. Ai o tātou loa o mea uma na whaia e le atua. E iai ni vaenga e wha mausali ai, lo tātou whātua e pei o na tātou iai le soifuanga o lo tātou olai nei. Lo tātou whātua i lo tātou unasai. Lo tātou loto mawalalo. Ai le ngata i lea o tātou loto. Ua tumu le wha mawalalo. Lo tātou usiusitai. Ma lo tātou wha mangalo atu. Ai o ia vaenga uma. O lo afi fi ma fala e ina i le matango fie o le alofa. O le mea lea na vi ai e le tua. Le osi ngā taulanga a pelu. O sila fia e le tua le whātua o a pelu ma le alofa i a te ia. Wa ia filifilia ai. Mai ia ave mea le lei umai osi ai li taulanga i le li. Awa o mea ia na whamanuia ai le tua i a te ia. Ai le whai upu e lima. Whai mai o le mea lea na ese ai e le tua e noka. Ona o le whātua e noka. E ave ese mai e le o i ai le oti. O le mea lea na whaangaina ai e le tua e noka i lana ngā luenga. Le tele o ngā luenga sa ngā lue e noka. Ai mai se o le tele o wawenga sa whātino ina e noka i lona whātua. Ma lona whamaoni ai le ngata i lea o le usiustai ma le alofa i le tua. Ewi i lava i le tele o tausanga ma le whitao le ngā luenga sa whau ai e noa le waa. Ai sa tali tonu lava noa ma lona whātua i le tua. Ma lona usiustai e tusa ma le poloa inga le li. Sa poloa ina ai o ia. O le mea lea na ngalo ai a noa. Le whita ma le whaingatā o le ngaluenga. Ona o lona whātua ma le alofa i le tua. Sa moai o se manatu na nae ni yaso. Ai a tātou mawhau mo tātou manatu i le soifuanga o lo tātou olai nei. Ona tātou mauti no aidea. Ua tātou iai taimi ua sili o na whaingatā. Sa moa a tātou sila i totonu a inga. O le maua se file mu. O le maua se nofo le lei tonu o pulenga li i mawhai pule.
ai a le tātou malo e o lava i e kālesia ai o le fesili i se a ua mafu ai ona le maua se nofo lelei ma se file mu i totonu o Samoa. Samoa ele o le loto e o le tangata ua le whamaua lalo. Ele o le loto e o le tangata ua le orusai. Ele o le loto e o le tangata ua le lelei. Ai le o le loto e o le tangata ua le whamaoni mausi ustai le tua. Ua le aise no folelei o ainga. Ua le aise vata puia le vao matua ma whanau. To tonu o pulenga anu. Ua le aise alofa o le isi. Ua o lava i lo tātou malo. E pei e fōlinga ua whewhina wai. Ono le maua o le loto whamangalo. Le aise alofa. Samoa. A whai tātou te usi ustai. Mo tātou tausi polo inga le li. Mo tātou walolofa i le atua. O na mwhai lea o na whamanuina i tātou i le atua. O Samoa e whawai i le atua. Mai o Samoa sa tofi i le atua. Whamai le whetalainga i Yesu i anso. Ia o tau whialwhanu. Ai a fai foi tau te ala no whamai i atea. Ia o tau tausi ia upoloa inga. Samoa e o le whiau le nao le nei aso. Whamoe moe le nganga o le tua. E mawhai o na whalau te leina i whinangalo ma manatu. A wāso ta ai mo nei. Ma tai au e se iau o le whaavavau. Whaavavau lava. O le tātou vivi le viinga o saunia le au whaipese. Lo mātou tamae o ilunga lava i le langi. O mātou fia lava i le nei vaenga o le aso. Mātou te whafo ilo mātou whaafitai. Mo mātou loto o tumu i le oli. A wā o mātou tai tonu. E te leo tu lafua e i mātou. E ui lava i na mātou iai le whesoa ina, ma le te leo whaafitau ni le nei o langa. Ai maise, o whaafitau ni walofi ai se o mātou watunu. Ai mātou whaafitai te mai, o manutia pea i mātou i o aolofa. O mātou wala au i la o fio, e i folo wanganga ma whamanuia i lungo o Samoa. Mai lava i tai o mātou watunu, se iau o i whana witi, ai mai se o le tāpua inga ta māma tina mātua. Ma whata whaitau langa e fia wao i la tau olo no manu. A wā se file mū ma le manuia o Samoa mo ata iau. O mātou te talo i la u fio, e iai bea wha malmalunga alofa la u fio iai mātou. A wale wha maeina o le nei aso, si a mātou tini tau nuu le whai unga. E fo i amea umai la u fio. O mātou te talo ta mā, ni o mātou whale tonu. Anga le leila u fio ma i e wha mai ai mātou. Mātou te ole ma wala ua tuai le suafolu walo Yesu Kirisu. Amen. O le nau a whaafonga le tātou atunu o le tātou sauninga loto i le nei tae au, ia, le asa taitaina, ia, e le fionga le epikopo, ia, le sunga ia solufua ma yawa, o le ekalesia Yesu Kiriso la upa ia asa ngatai, ia, i le warota a whanga sai sawai. Ia, ma ua mātango fia le whetalai tu sau mai le fionga pa ia le atua mo tātou, tāua mai la nau au na le nei tae au na whai mo tātou teitai. Ia, mai se vai o ingo le tua sa peseina le ove bese. Ia, ma talo sanga molia.
Ia le sisi mea tātou te apa iai, ia ua na o le mana lava o le tua, le pe o na mālie, sāu noa lana au nei le nei tai au, o le nganga whaafitai tele lava I lau fionga le bikopo, sunga solofua mai awa, ia o tusai fo I le tāpena ina le tātou tūlanga I le atua I le nei tai au. Sanga iei bea na whaamanianga le soifua ngā le lue, ia I awhio anga malalafanga mai kāne sia, ia awale vi inga o le atua, ia I le nei tai au. Se mai leo tātou taimi lua sulfami nu te leo te nele I tu lai ono, ia tātou se mai, pesa senga whalenganga vi inga o le atua, ia whamai a tol tātou sani ngā loto a whale ono, tātou liu mai amatalia bokalami masani o le nei tai au.
por kalame lo ofisio komisio ngā ruenga de malo. Ta lofa ma le laufu fonga fia. O le sini au tuon whaare leo o nanga ina ia vave ma atu tono le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufu fonga fia. Ia whaataua ina le whaare leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whainga luenga uma le malo. Ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. Ia whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E ala i pepa fesili ma le ngaru lue whaatasi ai. Ma le malu lau tele. O le nau ta inga. Ina ia tuina atu se au nanga ma le lau fufonga fia. Ma le wha maoni. E wha mani ina ai so se tasi o le malu o le atunu. Ilona vave ma le lei ato o toa. Ma o nei swinga uma. E a mata mai ia oe. Wha ma ite swinga le lei. Ta alofa ma le lau fufonga fia. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau o fesuia inga o tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua wha ateleina tupe tala. O le a wha ititia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le #1 currency Western Union. Pe wala au mai i le 250 mo nisi wha mtalanga i swinga mawa e o tau o fesuia inga o tupe a le Western Union. Toina, o fea e usu po ye. Si e utea lua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongol vai ngā luol polo kikian malu, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si taru sanga ia e mosi masini fo ile e vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau i masini yo. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele, ili whalo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Te le lava, o te alu atu lai le whare komiti taru sanga ia. No ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fio mai lo i tātou la lai funga lei, mai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa i le 5 Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Le taimi le wanti ne vaenga le taia o lea ua toe lua se fuluma le fitu minuta le toe na talea ia o le tula me fitu i le tautoma la unanga ni elsi ufongo Samoa ia le lua api le nei fo i taia o wha i lawa sina vevesi o le taia o ia i tiu te tau amata matulanga pe ona iaile nei aso bad tātou moni mawina ia le alofa maleanga le leia lo tātou atua ia mo i tātou le ua tātou i ai le nei aso whareili aso lona sultolu nei ala masina ia o Februari nei fo i tu sanga lua whelua sulma leono ia o le ua tātou se mai lunga le tātou por klami tā lofa lawa Samoa ia ua mwhaifo ena whaatau ina o na o langlong soma alo si mai ia a le bulenga ma le au whainga luenga a le Fexco Company ia le yeile lato whaletupe malala o le Western Union ia o le #1 currency Samoa ia mavainga umalawa na pio nei lato o unanga ia o le ala tātou te vava alua whaatasi ala le lato langolong sua malosi ia po le tātou major sponsor fo ina tātou por kalame i taia umalawa tālawa Samoa ia mai silpo kalame le itu la mole au mātutua ia i le tāle tolu i awa uli o asong fuanga i atu le aso to na i o vai aso te tasi.
So fatalo fatuai ile fionga ile pule ya mai se pulenga mal au fainga luenga ya e tapinanga masani fo ile nei tai a mai se ole ala usumai ya la onanga masani awala vale taitoloina ya ma le service a onanga lo tatu utunu ya ole tatu wa fatalo fa masani ile nei tai au ya fa malulu o toi lava ona ile umfai lava ona okay mai tatu telefoni pe ona masani tatu wa tatala toi il tatu leina vala mai ya olo o nga solo lava nga luenga ya ale au nga lue but ole a wivil tanto maftanga le nei tai au ya tanto wa mo tanto reported tanal tau ile toi kwata le fitul tau nei ona so ole male wa ifa salawino tanto telephone vai fanwal tali tu la fitu ya a fa fitu tanto fa so masani fa solo toi tali tu la valu ya ole toi fa salawino tanto telephone vai fanua uma tanto telefone so uma tanto marketi report tanto marketi fungalei nei fo ya so really ya la wanga ya to el to fire fa so to loa ya mo se fa poponga plus tala mai ya o ya ile ta tonga tanto marketi fungalei nei fo itai au so ole mo tanto fa salango tu sa fo man to la so really lava ia ya tanto pa anga masani man tanto fainga wo masani male bulenga male o fainga luenga fa lo fa to anga ya le ala wa ese swinga wa tele lava ina ngai mai sui fo el tanto fa lo fa to anga tanto officer nei banta on nail tayao ya le ole atu sa ma ya tanto fa slonga ya ele la to wa main e vai tele ya wa fo el si la fiel tu langa pe on ya tanto o lo tanto fa lo fa to anga ya na fo wata pena to el tanto team ya mo le tu langa nai le nei tai au ya ole ta ole iva ta wa lunga le ole ta to kala me ta wa Samoa ma ta to se tua ya ta to feilo inga masani ya la le poti sa ma yo ta to tala ilinga na Britania ta wa mai le teo fa va malo ni sila pe atali tu la iva ile ta nei ya fa so solo to ya la ia le tu langa pe ona yai ia le ta to wa maftanga ile uli ya fa solo atuai fa itu la male afia na nei so le ta tonga le na ya o le tato wa feilo inga ya ile lungal tato o unanga nei ya ile nei tai au a o le nganga mawalalo lava ya fa talo fa tuai le sofa man malo ye sukiriso lo tato li imal tato fa aula ya ile pa ia lansilasi lo tato o tudo mai lava ya yo na tupu mai e se ia o lava i nei whana witi wha ma lord so i fōwhalau le nei tai au Antalo vanto Marika Samoan nei tai au o lea soto fil nei ato tau ia ma lord so i fōmanuia talo vanito ke lau ma lo lava whanau ia mai se lo na i tato paanga lo lala papa au New Zealand Australia Hawaii ia o le malo tele o meleke o Siamani ia feale tafo le nei ke lope lo maua mai i tato whasalaunga wai ia ilawa na i tato tangata fo i mafuta ia tato au onanga i lea tai au ma lea tai au ia talo vatu le pensula mudu nei ma lo lava so i fomanuia ia ma lo le langi mama le fo i ua to mua mai e le sunga ia lia ia so lofa ia le tato filo inga le nei tai au good morning lia ia oi o le manuia lava mātou i nei whaaftai te le lava manuia mātou i nei Samoa ia tulanga fo i pe ona iai le tau ia wa le aia ma se vaenga i pe ona whaapole nai ia na i o tātou tangata le sau le whaatau tau i pe ona iai nawa ia so tuana i atu e o mai lava i le nei taimi ia whaaftai leanga le leima le lofo le tua ia taltonu fo i o lo tau whai manuia o tau ina ia mai sana i tātou paanga to tele lea ua ala usu foi ia ili amatanga o tiu te mawhaiva o le nei tai au ai tātou se ma tātou whaafianga ia mai le awe bese le matangi mai sae o na tātou asia lea o se talalata mai al talaltau ia mo le tātou turuk matoke lau ili nei tai au
talofa lava. Yes, ua si tia le tau o fesuia inga o tupe wha amamoli le Western Union, o lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaititia tupe wha o ngai lafo mai ai, ai te le o le a talaina. A whea nei le ofisa le #1 currency Western Union, pe wala au mai i le 250 mo nisi whaamtalanga i suinga maua e o taua fesuia ingo tupe a le Western Union. Le porka la me lo ofisio komisio ngā ruenga de malo. Sa lofa ma le laufu fonga fia. O le sini au tu o le whaare leo o nanga ina ia vave ma ato tōna le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufu fonga fia. Ia whaataua ina le whaare leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga uma le malo. Ai maise teime e tau tua ai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. Ia whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E alai pepa fisili ma le ngaru e whaatasi ai. Ma le malu lau tele. O le nau ta inga. Ina e tuina atu se au nanga ma le lau fufonga fia ma le wha maoni e wha mangi e ina ai so se tasi o le mamalu le atunu ilona vave ma le lei ato o toa ma o nei swinga uma e a mata mai a oe wha ma ite swinga le lei sa alofa ma le lau fufonga fia O le taimile wati ne vaenga o le tai ao le o toi se fuluma le 2 minuta le tana ta leo le itu lai fitu. Ia, o se vaenga la tamai le nei o le taumo lau whanua lo tātou tunu. Ia, e pe ana wha mawina e le ofisa le vai tau e le afa le itu lai 5 i le vaveao nei le sosa freile sutolo Februari. O winga le tau o au sosa vile le vai tu lau le oftia i pia Samoa. Mai au mai au ma timu wha pia wila ma whai tili a whiaila tunu u i niso taimi. Mele o iaise, labata inga po se whautuanga lo wha maalusia mo lau whanua le taimi le nei. Ai mo le mutele se la whai ma tuma nei mo le sola waia e a woi niso taimi ma nei timu ta ulu wa vasulu ai le awuli e ono whiololo le mawha ai popo o wha pia nei wina ma whai tili niso wainga. Mo le asa taala stonai o le aiai ti munga. Here's our morning issue forecast for Samoa, issued by the Samoa Medivision at 5:30 in this Friday early morning. Situation in Moore's northeasterly wind flow remains prevalently over Samoa, where the associated showers and thunderstorms affect the crew at times. For both the Bolu and Hawaii for today, cloudy periods with some isolated afternoon showers, as well as brief moderate falls and a few thunderstorms in some areas. And for tomorrow, brief isolated showers. O le reporting le talatau mo o ngā sami o Samoa, le ana whaamawina l'awhale tu le 5 i le vaveo nei. Ia, mo ngā taifale mo o ngā sami I mātu, ala savili mamatangi mo le aso. O le angi le vaito lau savili mai mātu I sae sulima lua sulu kilomita le tu la, o ngā luma au mai lua le lua ma le awhamita le mawalunga. Ai mo atai au la stonai o le angi le matak polu savili mai I sae e se fululima lua sulu kilomita le tu la, o ngā luma au mai lua le lua ma le awhamita. Mo ngā taifale mo ngā sami saute mo le aso, o le angi le matak polu savili mai I sae sulima lua sulu kilomita le tu la, o ngā le lua ma le awhamita le mawalunga, ape nā fōi ma se vainga lauta mai mo atai au, o le angi le matak polu savili mai I sae e se fululima I le lua sulu kilomita le tu la, o ngā luma au ma e lua I le lua ma le awhamita. Here's our morning marine forecast situation. Samoa's northeasterly wind flow continues to affect Samoa's marine waters. For the northern marine waters, for today, northeasterly winds south of 10 to 20 kilometers per hour, waves and swells of 2 to 2.5 meters. For tomorrow, easterly winds south of 10 to 20 kilometers per hour, waves and swells of 2 to 2.5 meters.
And for the south marine waters for today, easterly winds, that's for today and tomorrow. Easterly winds of 15 to 20 kilometers per hour, waves and swells of 2 to 2.5 meters. Yale na ole o te lenga na ripoti la tamail tala tau multa to tunu Samoa ya ile nei fo ila vaenga le tai au e pe ona fa mawina mai official va ai tau peninsula I molino nei. A tala vantu va fa mai to ke lau tala vani ma lo lava sui fo mduia ya ole ripoti le nei tala tau mo to le na fa mawina le tala ono ile va vea nei. O winga le tau mo to ke lau o au so savili mai mantu I sael o afia I le atu to e lau. Ai ngel tamu te lau se o lian vai luanga le boa na nei, e a woi ni su taimi ma nei timunga fa pia wila ma fai tili e iai, e fea lolo fa solo ina malo lo se savili mai mantu I sae, o le sami si se e fa solo ina so, ai ngai ona tuatu, o le ai nei timunga, fa pia fo inai wila ma fai tili. Talavanian, good morning once again to Kelau. Here's your morning forecast for you, and this is recorded at 6 o'clock this Friday morning from our meteorological division at Mulinu. Situation more northeasterly wind flow prevails over Tokelau. Focus a minute tonight for Tokelau, cloudy periods with some showers and possible thunderstorms. Moderate fresh northeasterly winds, moderate drowsies, and for Fedala with Tokelau, some showers and possible thunderstorms. And as a morning focus we Tokelau for this Friday morning, we have some more updates for you at 20 more minutes to 4 o'clock on this Friday afternoon. Yale na olo valo yelo official va ai tau tulanga pe on yaile tala tau mo le tatu to moto to o Tokelau ya le ole ama fai ona ba wol tatu wa tala tau mo to ya sono fa poponga ile toi lua sol minute ya ta ile tu la fa le fia na nei. Ja, dat is helemaal staan zo van Vivianga, alle Italië fitu, to langa pe na yelta to telefoon mai vai fanua. La
Fifianga le vaenga le taiao mai le ovabesena ane seto fale mo Januari, Februari le o tato yaila solona solomantolu atalo watuai le tinaya matile matiasi ea taiao manuia tele tiutel ne yaso lo fatu mafuta mai Amerika Samoa fatu tele matile ea manuia tele foi tiutel mafaiva ina ea isi tato motu le nei foi ya stofi fatu tele mafuta mai ai talwai ole o tato le itula fitu ea ole ase vai foi o tato fa fifianga le taiao tato se mai ile lwai fa sala winatu tato telefo o le nei vaenga le taiao. E toi whaatalofa le tātou atunuu, ai alo mai lua o se whapupunga o talafou mai vai whanua ua mai atu whaatasia, mō lau whaafafunga anga i talatu mua, ua toi lau liliu whainga whaavaela mālo e langa ina i taunu unga le leima manuia, o ngādue ngā whaavai taimi, e beuna sila fia ua to tele tangata le atunuu ua tu ua a inga i Samoa nei, ai ua sa ili ngādue ngai kamupani ma whaatoanga, ka muta maisi au nanga i New Zealand ma Australia, i le whanau ngai tasi, ina ia mawhai o na maua se leni a tina e aile loto i whaleo a inga. Ai pei tai ua whailoa le tai o le malo o le susunga le la au le male toa le ua tea pola te vau Forse Schmidt. Ua leo lea le wa inga ua moli mawina inisi, ua afua isu inga o lo tau mawhai pea ia i le whainga malo. Tele sori ngā tū la whono le awa, la ufa saina, sa a mio mata ngā ia tunu mamau. Ia, maratulanga lava ua aria ima ia i ese ia tāpenanga le saini ekon kalati ni. A ese ngā luenga o te whaatino i whaka. A lea ua whaatulanga lava whenga whaavai e tuu le whirwhilinga o tātou tangata i nuu mai tū malo. O le talitonunga whaavai rena, a aru le tangata e ave ngā luenga whaavai teimi ai whirwhiri mai e le tū malo. E le pui ngā le tū malo, e le po i sesi so ona si. Po sesi aru le mawhau mai o wai di eitu o patatu o menei. Ua tōwhia ni si so ni le tūtau fisota inga mga luenga whaaso o upu mō ngā luenga nei i Australia ma New Zealand,
E tau mawhai e fofo le whaafita uli I awala o ngatasi ma le tula whono, e pui ai ngā ruenga ma tangata whai ngā ruenga. O le to'atelo ni isi ua maua awano e ngā lulue ai ia tunu ua mamau I awano ia. Ua moli mawina le ngai I luma o suinga le lei le se o manga o la tu a inga I Samoa nei. Ai ua fesoasoani ai foi I e Kalesia, a fio anga I tu malo, ai meise le tautua ino le tunu u, paule o le tu o lo ona ia, ele malo I le nei polo kalame. E whaamaunia na sa sau le awhi le pō le asolulu I le no whanga o lo iai le isi whale te uloa a le kamupania le motonga I funga lei. Ai e wi I lea wa whaamanino e le awhionga le li pule o le kamupani. I le whilo inga matala whau mai whanua, e le o iaise awhianga I oloa a wā o lo malu, a toa ai malenga solonga o whainga whaataunga le atunu I lea fo I bisinisi, a toa ai malona whale tali malo, o lo o solo le lava. Na ta ue lupe matasila wa asione, o le vaenga wa afia, wa na o se whale e tua iai le au whainga ruenga mo le whaatunu ino ngā ruenga, I le whale tele o lo iai o loa. Ia wala pe vole au whainga ruenga. Ia o le li poti mai ni le taio, I le au fui mo ma le fesa. E masalo mia se sikaleki. Ia ai sa wailai kua marisi wa makalanga nga wa mai pe kongi mai fa fore pa pe ia o ke le mana pe isa ka vole le kongi ma urunga wa ngabu ko ka nga e pa pe o yuku pa Yerusalem ma wole ma urunga o wo sa ia o le taitonu nga ia fata mala lava ma le tiro to ai ia fa ia o se manu miti lava ia ngabu ko ka nga I vu ia ia o ngale piko I kua le fa se ele I kuanga fa kama ia le mala ia male wole kua le warehouse. O le whaalawelawe fo le nei ua tangia I le vale lei ma isi tangata, e pei o na whaamamafa lawa I le anganuu ma le whaakerisiano. O le tār se furonga po, ai wala au mai se tasio o ainga next door I ngā kai. Ai wa ngofola ka uma virit fui mu, ia. O ngai ka ngaka ia I ngā kai o le me fu ile manga ia le me le whaile lei o tua oi. Wai ka ke ala kuā I ngai ka mai ia au ifo mako asu ifo mako vai lalo menga I pa avule mako ingui mako ka whawai ia ka ke ala kuā whai mea alo fo e mo ngai ainga ia le ka ke loa wā ngā I le mea lea ngā vide ala kufu I mo ke le vidia ia o wala kuloa uia ngā pō ia ke ala kuā o lai e mumu mai kua ia o la kuloa ka kaua fia o lai kongai ka lango le loka le keiti ora kuloka kala le keiti mau kongo ia fai lo nga luenga mo le kam fai fa sa inga kongo le o le warehouse Ina ua fsiringia le afionga I le komisina o le pulenga o tine mu ma whaalawelawe e tutupu whaafosei na ia whailo ai pe tusa o le 5 le whai o le awhenga ruenga na talia tu le whaalawelawe ma na whaafetaia I le afionga ia lupe matasila ona na vave o na whaasawina I le whale atoa o lo iai ni isio me totino a le bisinisi. Ua wala ulo fuile ma le backup pe pia na masani aiki. Au whainga luenga malolo. O au whainga luenga o ngā lue. Ia isi stations. Na tau mani wala au ia pia. Tani leo ia le office ia pia. Ia mai ele wala au na miso swani fa pe foi lan tani mai ia wale ata. Ia no mai foi ma ana. Ile tau whaiale ia wame ona. Ma ia malo si se au whainga luanga tali atu ia I le whaalawe le po o le lua nei o whaalawe te tele nei vai aso ia o lo mai tau wina lava le anganga whamau popo ma le tau pati mai o wila tau fo I o lango I le ngā luanga o le tele o loa le motonga o lo teu maluina I lona whale teu o loa au tui vai tele e o atu I le 2.5 I la tau e ngā lulue I le whale teu o loa o loo I whungalei, ai e leo iesi tangata leo po I le taimine nei. O loo inisi ua vaenga umo le pesinisi, ma e le tau mate le vave o na toe whaalelea, o vaenga ua whaaleanga ina. Koe whangwhangu ai customers umani motonga, o loo sahanga le mūka kwhainga whaakau. O le melenga mu, e mamao e se mai le display a mākou le mele display o loa. Ia le sahanga le muase ki ngofoa ma. Bela le kala le mamalu le tunu. Suma pe feta fatau ka ko fa ka nga ma fa makila I le warehouse le vetele. A o wasa alo fa ku I kama.
ave uma mea ma uma I vaikele istoa ai ia le wa sa o ai kupulo le vesi la po ku ia e fa ka ia le inga ku ale nga kele le me afia nga pole fa ta mala tama O le tasi fo le nei o ka mupani ua loa lana tautua I lo tātou atunu u. E le se vai pono o le potu sa fa tino I folosanga tama ita wā o le tauwanga mo se la le lei o le Pasifika. E le I whaalongo ina I le si ufafunga le la le lei o Samoa I le ngono a whianga I mali I soti mapu. A o ia fili na whaatasi le anga nuu matamai whaona po nei. E fo ia e se tasi o lui tau tele o le nei talu fau. O sa wanga I le tino, whaapea masawanga I la fonga I lunga upenga ta whailangi. O lana lea mata upuna ta pena ia I talu mai le ulua ia so le tauwanga. I lea vea yo whianga I mali I mawhaia ungo I le Universite a Wao Samoa. Ua ia whaonga I na I le fola le nei, e mumuli ai whi au ta ua. I le soifuanga e maua alo na whaavai mai le maftanga ma mātua, tau ai ngā, se ia o I le wā whealoloa I maisi tangata, o ina e tineia I le marisi ango le ita ma le tau mawhai, e whaao o leleanga I le isi tangata soifua. O lona finangalo, o le wha marisi au lea mo tupulanga, la tau te mai moa I lana fulasanga I lunga upenga ta whailangi. We restore the bar offline and online. We must modernize our laws to address technology-facilitated gender-based violence, criminalize technology-facilitated abuse, establish effective reporting pathways, and ensure survivor-centered support systems. This is a tala noa. This is more than just about safety. It's about restoring dignity and reorienting how we communicate in all spaces. It's about recognizing that digital spaces are not separate from who we are culturally. If we uphold respect in person based on our va, then our digital spaces must also reflect those same values. Na mata ina umata penanga ta maita I to fitu o lo tau wā. I le tapua inga le leo lava ia so o se tama whanaua Samoa I tawhai fia o le ralangi o lo la walunga ai le loto maulalo a o alo whaiva le tau sala. O lo I fitu le a fionga le Minista o Turisia Samoa, Honorable Fata Ryan Susta, o le a fionga le ofisasili o le pūlenga o tangata ta whawhau mai Samoa ia ni umata ki te ona pongi, o sui o le whaala putuputunga o le ono mea productions o lo ngapa tia, I tapenanga I so o seitu, ai mese le tapua inga maua tua a matau a inga o le a fionga ia ilinga noa. O le aso mua le nei o vaenga lautungia, ua whaanga solo. Tātou telefona mo le nei vaenga o le aso manu e telefua whanga whianga I ma le atu nuu. O le tātou telefona mai vai whanua le nei vaenga le tai au e bei ona whaafonga mai ai le asa. Tāmana ina mawhonga nātu e le sunga ia matau aina I sa ako mai le tātou telefone team. Ia, o le atou whaafonga iai le tā o le tula walu ia I le tai au nei. Yes, te le vaenga le asa tā ua ia tātou telefone. Ia, o le masi ia toa ia le whionga le Liimen Star Turisi. Honorable Fata Ryan Schuster. Ia, Fata se fo'i ma le au malanga atoa lawa le tātou tunuu. Ia, o le komiti lea vaenga lea le ono mea production. Ia, Fata se fo'i, ia, manisi fo'i o vaenga turisi la toa tāpenanga mo le tau sala o Samoa. Ia, o lea fo'i e ai filo I lava manaitua a. Ia, o lea fionga ia ilinga noa. Ia manai tau ainga tapena fo'i tua a o le fionga ia tau whaile matangi ia manai tau ainga fo'i ua ainga I tasi ai Samoa I o ia pata se fo'i la matapena ngā le tau sala me America Samoa ia ua manai ai lava le community
o nei o tātou tangata Samoa, ma nei o tātou ainga Samoa. Ia, mai tau fo'i lunga o penga te whailangi le lo lofi ane ai, ia, o whanau o lo o au tawina, ia, i le antunu o fiti, ia, mai se fo'i, ia, o nei o tātou tangata Samoa o lo o whainga luenga i fiti, ia, lea ua tau whaia ngai o maane, ia, e whailoa fo'i le lantou la lango, ia, matulanga e be o na iai, ia tang mo whainga, ia, ale tau sala o Samoa, ia, ma o te iloa na ua tele na whaafonga ma sila umalo tātou o tunu ui le whola sanga a le fionga ia ilinga noa e pe ona ia le aso na nafi le pre-interview, ia le aso na nafi, ia ma eu tau ma whainga na matua i whaalolongo uma, ia le sao whainga whaamasino, ia mai se foi le moli mawina tele tu singa le ua whaasaulunga le o so se fola lava i tulanga tau broadcasting fiti la tau o le tio o TV o nusi pepa fiti ia le ua matua e tala pipi mai ai ia tau mawhainga tama ita ito tas but o le tau mawhainga lava ia ilinga noa ia matua i o ta ne ia mata ita ia ole Samoa ia i tulanga fo e pe ona i tau mawhainga asiuso ia po ole tau sala o tātou tunu ia ai o tua ia o le tua tuai si ona tua e sele mana ia le atala na o le mai o se tau mawhainga ia a lai ai nei matua ia manai tau ainga ia leo foi sa manino lava ia tātou telefou le tulanga fo i leo le whaamanino nga mai o le whaalawe le mana ia le sa fia i se vaenga ia o le tātou warehouse i le moatonga ia pe o le whaamanino le fionga ia lupe ia o le ali pule le moatonga e le ima se vaenga o whaale tonu tulanga le warehouse na o le pito lava i tua ia but o leo foi te le i o le whiaulea sa moli mai o le tūlanga fo ingalo le malu lo toa oi ia o le tūlanga le o le ngalu lue whaatasi ia e le ima se si la tau sa ia i le vaenga lea ia o toa oi lea sa mingoi le whaatinonga mua ia ma so ta i le office o tine mo ma so ta ia tu la tau ia which is o le anga no ulawa na ia ma sani a tātou Samoa ia e so swani le isi le tasi va pena foi mana ia le message le na mai o le o le whainga o tua oi ia langa lae sau le fionga pa ia le antua e mai ke kango i whailo kua oi pe ia ngai alofa oi a oi le ala wantangia mai i ia e pe ona sau noa ia le fionga ia lupe ia tulanga pe ona ia i fo isia la tau tua oi ia le ana mawhai ona tali ma whaatino ina leo lua i whasosoani, po sosoani mua ia ina ua tula i mali whana velave ia i se lato wa company which is mato i manai lava ia o le nganga umana le iai tātou o le mau o le loto sosoani o le isi le tasi ia matulanga pe ona iai e uso mai fo nei tae ao tulanga i ngā luenga ia o nai fia mau mai se lifia le stangata ia sosoani atu iai a whai o nai ngau lau tavali ia a fa pena fo ilunga de bas ia a fa fo na e filosofia tu nai fa na wa onga wa tu mua ia a mele si yang ngai ka mai ki a mele ka ngoi si ya ku system ai tia onga ngale ia po se si fo i a mai se lava nai fa na ma sani ya ta tau wa nga le ole anga ia to nai tangata match tua ia ku sa le pe ka ki ku basi ia avele le avanoa fo e alala ai si tama po si tina ia po ai lava ia fa ma lo tu lava le ala usumai fe malanga inga tau amata le nei tai au le aso freile aso popo inisi a o se aso mia inisi ese lava fuanga ia mapeleni e pe ona iai ia le nei vaenga le tai au a tarvanto le sunga ia o se fatu la wano ma lord se fo manuia le nei tai au ia manuia tele fa solo ngol tai au manuia tiute alo fa tele atu fa tele la sunga se fatu ya alo fa tu fo mo la sunga bale ainga manuia tele ya tiute ma fai vai pe ona yai ya le nei vai ngale tai au tanto se ma stanto fa vivianga ya vai foi o tanto wa por klami tan la Samoa ele nei tai au sul valo minuto le te nele tu la fitu
Ia whawhiwhia antalo pa besa nei le aba.
Le polka la melo ofisio komisio ngā ruenga de malo. Ta lofa ma le laufu fonga fia. O le seni au tu o le whaale leo o nanga ina ia bawe ma ato tōna le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufu fonga fia. Ia whaataua ina le whaale leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga uma le malo. Ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. Ia whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E alai pepa fisili ma le ngaru e whaatasi ai ma le mamalu lau tele o le naunau ta inga ina e tuina atu se au nanga ma le lau fufonga fia ma le wha maoni e wha mani e ina e so se tasi o le mamalu o le atunu ilona vave ma le lelei ato o toa ma o nei swinga uma e a matamai ia oe wha ma ite swinga lelei ta alofa ma le lau fufonga fia Taimulu wantine vaenga le taiao le ua lua se fulu ma leono minute leo te inele tu la e fitu tanto fasisilanga tau ole nei fasisilanga mafutanga tau langa soifua fenga o lo ngale lue isa moa ma tunu ifafo. Ile sofa mana ma lo Yesu ke riso fa atulo watuai e galisia o ngale lue ai tau langa soifua fenga. Awa ye ile fa moi tanto te feiloa I ile maota le e fanka sa. Ile asolua sulvalu o Februari, ile itula se fulu le tai au pe au lia, ile alofo le tua. Fa moi, tātou te whailoa ile aso le manuia, whaia malfa alo fa aftai lo sainia, ele mafutanga, taulanga soifua a whenga. Toi tuna antul tātou whaasislanga nei, o le whaasislanga mafutanga taulanga soifua a whenga lo ngā lua I Samoa ma tunu fafo. Ile suafa manu malo Yesu ke riso fa atu loa tuai e kalesia o ngā lulue ai taulanga soifua whenga. A wai aile wha moe tātou te whailoa I ile maotole e whakasa, ile aso lua sulvalu Februari ile tali tula se fulu tai au, pe au lia ile lofo le tua. Wha moe tātou te whailoa ile aso le manuia, whaia malwhano le tele wha aftai lo sainia, ele mafutanga taulanga soifua a whenga. Ia, ma tulanga nai pe ona il tātou whaasisilanga nā tu ina mai nei vaenga le tai au. Saimila wantine vaenga le tai au lea ua lua se fulma le valu minuta leo te inele I tula. Me fitu ia o le tātou whaasisilanga na ka se vevesi mai o le maumea nei tai au sa o le telefoni la tau ia atalo whātua I mamalu malpa ia lo tātou o tunu whaatalo whātua I le fionga ia le abai soni toi le tufunga ia le lo mai moa mai sini Australia masalato ainga le nei tai au ia ma lo na wal soifo manuia anga leile li itiu te mawhaiva pe ona iaile ni aso ia whaaftai tele na wal mafta mai atalo whātua I foi ia I nei tātou paanga I toke lau talwani ma lo lawal soifo manuia ia ma lo foi ona sa I tiu te mawhaiva me pe ona iaile nei vaenga o le tai au ia leo so ia upu ma le tautonga ia yeti ia manai a tātou paanga umalawa I toke lau ia ma lo lawal soifo manuia
ya ile nei vaenga le tai au pe ya so la ki le vili mai ya atalo vo se vaenga sia sa fi tai tunga mga luenga batiu telpong sa utona yatu ya ole foi ua anga yatu mo tamlawa mo sina malolonga ya malola wal tawa tai malola nga lue o matou ya le sa mo moi lava ma fifile mu ya to fa fam fai malolonga le tatu tangata ya fa malona tu na tu tatu buklame nei tai au malola tautua ya inga luenga batiu te pe ona yai ya le bona po ya mai se vo le wanga mai to tele lunga la tele ya mai se la wal tul tul mai le taimi o nai fa na ya la to wa onga ya ila somul moli nei o onga le nei foi va ya so ya fa malo vol bitola au nei matua ya mai se bitola au nei le imta mai tai fa ya onga so se la mua ya mai se nei fa na fa malo foi nei fa na ya o la ele ma fo fa ules ka mai ki ngale ya ko pa ngele asor ko ngaki sukalaki toi pa ho nei le aso ai le spa pile nei va ya so ai le skulimi pentu wala onga ma loi nei fa nau yo nei fa nau fengo fie lava ma wan pan ke kel tai au ya ole tulanga nai pe ona yai ta do se me start of fianga wa afa tono le tu la fitu ele nei va ngale tai au
scenes, dinner and wine, Saturday girls. I was never in love, never had the time in my hustle and hurry world. Laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me, oh. It's such a crazy hometown, it can drag you down till you run out of dreams. So you party all night to the music and lights, but you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me, when suddenly you found me, oh. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need, you're everything to me, oh girl. Everything good, everything fine, that's what you are. So put your hand in mine, and together we'll climb as high as the highest star. I'm living a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here forever, oh. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need, you're everything to me, oh girl. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need, you're everything to me. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need, you're everything to me. Girl, you're every woman in the Wangi mai le sau malu olela wangoto atu etasilapa lo ufa amoe moe oh oh le lalo langi omo omo onga wana o oe yo ma fau fanga au lava lo u fa am oe boe o oe mo o mia oe o lo u tai au manino mo o mia oe a vai vai lo utino oe o lo u malo si ama a o mai o asole anga paula
Maputanga fa'ababau lalei oh folinga tumau oe moa'u oa'u mo oe tasile tino tasile lotoe Lavalo amoe moe oe e mo o mia oe allo utai au manino mo o mia oe pe a vai vai lo ucino oe lo u malo si anga a o mai o asole anga o lava lo u ma apo e moe oe mia oe allo utai au manino mo o mia oe pe a vai vai lo usino oe allo u malo si anga a o mai o asole anga o lava lo u pa apo e moe oe o lava lo u pa apo e moe oe. Love you. I've held it all inward. Lord knows I've tried. It's an awful awakening in a country boy's life. To look in the mirror in total surprise at the hair on your shoulders and the age in your eyes. Amanda, light of my life, fate should have made you a gentleman's wife. Amanda, light of my life,
Fate should have made you a gentleman's wife. Well, a measure of people don't understand the pleasures of life in a hillbilly band. I got my first guitar when I was 14. Now I'm crowding 30 and still wearing jeans. Amanda, light of my life, fate should have made you a gentleman's wife. Amanda, light of my life,
toina, o fea e usu po ia. Ke o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mananga te le ala, awano le leia le si talo sanga ia i mosa masini fo i le vidia i la au. Te lo se whalo lolo mau i masini ia. Ui papa, ke haru sa o alai vai teli, ili whalo loa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu lai le whare komiti talo sanga ia. No ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fiu mai lo i tātou la lai funga lei, vai tele whapea sa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o whapea sa le longa i le 5-3-1. Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow.
E toi whaatalofa i le tātou atunu u, ai alo mai lua o se whapupunga o talafou mai vai whanua ua mahe atu whaatasia, mō lau whaafafunga anga. I tala tumua, ua toi lau li liu whainga whaavaela malo e langa ina i taunu unga le lei mamanuia, o ngadwe ngā whaavai taimi, e peuna sila fia ua to tele tangata le atunu u ua tu ua a inga i Samoa nei, ai ua sa ili ngadwe ngai kamupani ma whaatoanga, ka muta maisi au na ngai New Zealand ma Australia, i le whaanauna ngai tasi, ina ia mawhai o na maua se leni a tina e aile loto i whaleo a inga. Ai peitai ua whaailoa le taitai o le malo o le susunga le la aule le male toa le ua tea pola te iwao Fose Smith. Ua leo lea le wainga ua moli mawina inisi, ua afua isu inga o lo tau mawhai pea ia i le whainga malo. Tele sori ngā tūla whono le awa, la ufa saina, sa a mio mata ngā ia tunu mamau. Ia, maratulanga lava ua ria ima ia i ese ia tāpenanga le saini ekon kalati ini. A ese ngā luenga o te whaatino i whakru. A lea ua whaatulanga lava whainga whaavai e tuu le whilwhilinga o tātou tangata i nuu mai tu malo. O le taritonunga whaavai rena, a aru le tangata e ave ngā luenga whaavai teimi ai whilwhili mai e le tu malo. E le pui ngā le tu malo, e le po isesi so ona si. Po sesi alu le mawhau mai o wai di eitu o patatua o menei. Ua tōwhia ni Chef Soasoni le tūtau fisota inga mga duenga whaasa o upu mō ngā duenga nei i Australia ma New Zealand, le tau mawhai e whawho le whaafita uli i awala e o ngatasi ma le tūla whono, e pui ai ngā duenga ma tangata whai ngā duenga. O le tōtelo ni isi ua maua awano e ngā lulue ai i atunu u mamau i awano ia, ua moli mawina le angai i luma o suinga le lei le se o manga o la tū a inga i Samoa nei, ai ua Fesosoni ai fui i e Kalesia, a fio anga i tū malo, ai meise le tautua ino le atunu u, paule o le tū o lo na ia, ele malo i le nei polo kalame. E whaamaunia na sa sau le awhi le pō le asolulu i le no whanga o lo iai le isi whale te uloa a le kamupania le motonga i funga lei, ai ewi i lea wa whaamanino e le awhionga le li pule o le kamupani. I le whelo inga matalafau mai mai whanua, e le o iaise awhianga i oloa a wā o lo malu, a toa ai malenga solonga o whainga whaataunga le atunu u i lea whai bisinisi, a toa ai malona whale tali malo, o lo o soro le lava. Nata ue lupe matasila wa asione, o le vaenga wa afia, ua na o se whale e tua iai le au whainga duenga mo le whaatunu ino ngā duenga, i le whale tele o lo iai o loa. Ia wala pe voi le au whainga duenga. Ia e o le lipoti mea ni le taia, i le au fui mō ma le fesa. E masalo mia se sikaleki. Ia, ai sa waila i kua marisi wa makalanga ngā wha mai pe kongi mai whafore pā pe. Ia o ke le mana ma pe isa ka wole le kongi maurunga wa ngabu ko ka nga e pā. Pe o yuku pā Yerusalema wole maurunga o wo sa. Ia e o le taitonu ngā ia o whatamana. Whatamana lava ma le tiro to ai ia whainga. Ia o se manu o miti lava. Ia ngā uko kanka ngā iwu ia. Ia o ngā le piko i kua le whaase ele i kuanga. Ngā whaakama ia le māla ia. Ia ma le wall le i kua o le warehouse. O le whaalawelawe whaule nei ua tangia i le vale lei ma isi tangata, e pei o na whaamamafa lawa i le anganuu ma le wha kerisiano. O le tār se furonga pō. Ai wala au mai se tasi o ainga next door ngā kai. Ai wa ngofola ko ma virit fui mu ia. O ngai kanga ka ia ngā kai o le me fu ile manga ia le me le faile le tua oi. Wai ka ke ala kuai ngai ka mai ia au ifo mako asu ifo mako vai la me ngai pa avu le mako ingui ngwai mako ka fa wai. Ia ka ke ala kua fai me alo fo e mo ngai ainga. Ia le ka ke lo wa ngai ile me le ma vidia la ku fui mo ke le vidia. Ia o wala ku lo ia nga po. Ia ke ala ku o lai e mumu mai kua. Ia o la kuloka ka ua fia o lai konga i ka langa o le loka le keiti. O la kuloka kala le keiti ma o i kongu ia. Whai lole ngā luenga mō le. Ka mwhai whaasau inga kongo o le warehouse. Ina ua fisiringia le awhionga i le komisina o le pūlenga o tine mū ma whaalawelawe e tutupu whaafua sei. Na ia whaailoa ai pe tusa o le 5 le awhai o le awhenga duenga na tali atu le whaalawelawe ma na whaafetaia i le awhionga ia lupe matasila. Ona na wawe o na whaasawina i le whale atoa o lo iai ni isio me totino
a le pisinisi. Unga wala ulo foile ma le backup pe pia na masani aiki. Au whainga luenga malolo. Au whainga luenga o ngā lue. Ia isi stations. Na tau mani wala au ia pia. Tani leo ia o le office ia pia. Ia mai ele wala au na mi so swani fa pe foi lan tani mai ia faleata. Ia no mai foi ma ana. Ile tau faiale ia vave ona. Ma ia malo si se. Au whainga luenga tali atu ia i le whalavelave le po. O le lua nei o whalavelave te tele nei vai aso. Ia olo mai tau wina lava le nganga whamau popo ma le tau pati mai o ila tau fo i o lango i le ngā luenga. O le tele o loa le motonga, o lo teu maluina i lona whale teu o loa au tui vai tele, e o atu i le lua se furu ma le lima i la tau e ngā lulue i le whale teu o loa o loo i fungalei, ai e leo i eisi tangata leo po i le taimile nei. O loo inisi ua vaenga umo le pesinisi, ma e le tau mate le vave o na toe whaalele ia, o vaenga ua whaaleanga ina. Koe whangwhangu ai customers umar motonga, o leo o sanga le muka kwa inga whakau. O le mele nga mu, e mamao se mai le display ma ko le mele display o lo. Ia le asanga le muase ki ngofoa ma. Bela le kala le mamalu le tunu. Suma pe feta fa tau ka ko fa ka nga ma fa makila le warehouse le vetele. A o wasa alo fa ku I kama. Ave uma mea ma uma I vai kele store ai. Ia le wasa o ai kupulo le vesila nga po ku. Ia ai fa ka ia le inga ku ale nga kele le afia nga po le fa ta mana o tama. O le tasi fole nei o ka mupani ua loa lana tautua I lo tātou atunu u. E le se vai pono o le potu sa wha tino I folasanga tama I tau wā o le tauwanga mō se la le leo le Pasifika. E le I whaalongo ina I le si ufafunga le la le leo sa mua, I le ngonoa whianga I mali I soti mapu, a o ia fili na whaatasi le anga nuu matamai whaona po nei, e fo ia e se tasi o lo I tau tele o le nei talu fau, o sa wanga I le tino, whaapea masawanga I la fonga I lunga upenga ta whailangi. O lana lea mata upu na te pena ia I talu mai leo lua ia so le tauwanga. I lea vea I o whenga I mali I mawhaia unga I le Universitea o Samoa, ua ia whaonga I na I le whola le nei, e mumoli ai whi au tā ua. I le soifuanga e maua alo na whaavai mai le maftanga ma mātua, tau a I ngā, se ia o I le wā whealoloa I maisi tangata, o I nā e tinei ai le marisi anga le ita ma le tau mawhai, e whaao o leleanga I le isi tangata soifua. O lona finangalo, o le whaamarisi au lea mo tupulanga, la tau te mai moa I lana fulasanga I lunga upenga ta whailangi. We restore the bar offline and online. We must modernize our laws to address technology-facilitated gender-based violence, criminalize technology-facilitated abuse, establish effective reporting pathways, and ensure survivor-centered support systems. This is a talanua. This is more than just about safety. It's about restoring dignity and reorienting how we communicate in all spaces. It's about recognizing that digital spaces are not separate from who we are culturally. If we uphold respect in person based on our va, then our digital spaces must also reflect those same values. Na mata ina umata penanga te maita I to fitu o lo o tau wā. I le tapua inga le leo lava ia so o se tama whanaua sa mua I tawhai fia o le ralangi o lo la walunga ai le loto maula lo a o alo whai wale tau sala. O lo I fitu le a fionga le Minister o Turisia sa mua, ono Paul Fata Ryan Susta, o le a fionga le ofisasili o le pūlenga o tangata ta whao mai sa mua ia ni umata ki te o na pongi, o sui o le whala putuputunga o le ono mea productions o lo ngapa tia, I tapenanga I so se tu, ai mese le tapua inga maua tua a matau a inga o le a fionga ia ilinga noa. O le aso mua le nei o vaenga lautungia, ua whaanga solo. Tātou telefona mo le nei vaenga o le aso manu e telefua whanga whenga ima le atunu u.
Ia, o le nā ua whaafonga le tātou tunu ui le tātou telefone toi whaasalawina. Ia, o le nei fo i vaenga le tai au e bei ona tāleina ma komoi nātu. Ia, e le sunga ia mātou aina isa ako mai le tātou a vaenga o telefone. Ia, se siana whapoponga le tā lima i le awhiawhia nā nei tātou se mai i le tātou reporti le maketi funga lei. Fatu whawhelo iatu ma whatal fatu le taia fou, le ia su fou, pa ia maulunga le tātou tunu, ma i moa, ia whawhea fou i le whafonga le teimi, le fou ua tui natua tātou whasalunga, i le maketi me kumolei, ia ua fol whamamoe le tātou le poti masani, whainga paanga, ia male whalapa le putonga, tau i whalalawa o se i leo o mamatasi, ia male whawhea lenga, i ngā uki wasi, maru tei komuria, ia malo sa ko man mi faso on nei taia patalo ko le pa ia telo se tato watunu lo papiona ma wa mai le nei kasala ia le nei fa o tato to pe taia ai nga fatal so ku le nei taia fo mi ia le lo fa male anga le nei o tapa o sili le lang ia malo sa ko mi faso on nei taia patalo ko le pa ia telo se tato watunu lo papiona ma wa mai le nei kasala ia le nei fa o tato to pe taia ai nga fatal so ku le nei taia masani na masuka patun ya ole morisila fia ole patun ya la patalo ko na ole sen ko ile asulale au le papiona ma mai le nei ko le fa wa mai le tato ngau si ole chi ole ukare tato talo uma nei le wa ba tali ni tai ni sa sa mai ye kasi ka yo ngore ukare pe se se basi al tato talo lo ye le talia ele no sa la ko tato talo ole ukare si lo fa pe ona o kai ba tali ni tai ni sa sa mai ye kasi ka yo ngore ukare pe se se basi al tato talo lo ye le talia ele no sa la ko tato talo ole ukare si lo fa pe ona o kai ba tali ni tai ni sa sa mai ye kasi ka yo ngore ukare pe se se basi al tato talo lo ye le talia ele no sa la ko tato talo ole ukare si lo fa pe ona o kai ba tali ni tai ni sa sa mai ye kasi ka yo ngore ukare pe se se basi al tato talo lo ye le talia ele no sa la ko tato talo ole ukare si lo fa pe ona o kai ba tali ni tai ni sa sa mai ye kasi ka yo ngore ukare pe se se basi al tato talo lo ye le talia ele no sa la ko tato talo ole ukare si lo fa pe ona o kai ba tali ni tai ni sa sa mai ye kasi ka yo ngore ukare pe se se sau kalpai pae ia ole numero ala na o talo o kai ba tali ni tai ni sa sa mai ye kasi ka yo ngore ukare pe se se sau kalpai pae ia ole numero ala na o talo o kai ba tali ni tai ni sa sa mai ye kasi ka yo ngore ukare pe se se sau kalpai pae ia ole numero ala na o talo o kai ba tali ni tai ni sa sa mai ye kasi ka yo ngore ukare pe se se sau kalpai pae ia ole numero ala na o talo o kai ba tali ni tai ni sa sa mai ye
ar kamaane ale sue ko keri mai e koko maka pe koko mango ya koko maka kau kalo keri ya mai fausanga te filo ya kalmo mu ma kal pa pai or fama singa ya ma kalmo mu nga ar kamaane ale do pe se kon ma singa pe koko maka pe koko mango ya koko maka kau kalo keri ya mai fausanga te filo ya kalmo mu ma kal pa pai or fama singa ya ma kalmo mu nga ele do pe se kon ma singa pe koko maka pe koko mango ya koko maka kau kalo keri ya fausanga te filo ya kalmo mu ma kal pa pai or fama singa ya ele do pe se kon ma singa pe Falo fa pu ke ibe do. Ngo fa le do. O ma ki job ma ki ofisa na pro piki be ko mai. E ko le fi. Ma kwa ya ka ko ife. Afkai panguia ya. Ka walias. Ne la mo wa in ke do ka mu konga ya. Dar ka ore ka mure. Los fulu da ngare. Los fulu. Kol fulu. Wa fiwe lava ko nga ida sa yo ya pe fa di fufo ia le leila fisi ya le leila fisi ya ka vo le wale va ngar sira fo kwa sa po le ro fisi kam ya bo war ka lo ma nga ya lava e tele talo kai si de o kalo e suel ko kere mapo alo bo war ka popo lua ma ho yo sa nia ka popo ele nga ko dia su falaide pia se fu popo le foi da nga sa lua fa o ngo va fu su kas o ka ma nga ia ke le popo kamere o sa ko mo ho sa u da la ko vi pe po vinga yo aba kamale ole bravo sara ki vi Dai ko mo mane pala ya le ufira pe ya Armenia ne sue ko kele disco kele la foi fara inga ya wa ku ya ko ka penga la ko pore fa fa rifu ya fa ka ta si le va nga chele ya mo mo winga lua fa o no va fulu te ko kalore abre u kare ri mo so yo saloko reli tongu mai kama le pe o le fa masinga pe ya wa ka pa ya foi utu kasi o ka foi masangi o nga ia sa le so ole ukale le tau nu mai le fai fa toanga le wong na fa moya ne ya no pole le ukale le toi ti o mai fola ya ole na ke le ukale Dai. Ya, leu ka ko ngu mai dei si ko kere le fo ka ngu mai le fianga o fale adili ya fale adili malo de usu malo fo ko ya de wa ma ka penga ba fa ma le ya os kai mi nga fola le pe pa lima ka ngo kalo ya leu ka ko o mai de kona le ala fale asi e ba e sa wa ma sangya fale asi kona de o sa ngi o ya malo wa le banga usu mai ya mangi sa ngoanga usu mai kai au no kauria kuska ukalo ya se lengi fo ya wifi yung ol bayas se lengi fo ya wifi nga wa onga wa efo ya le fa mo ya le li pa ka ngonia so ya na ke le ka kalo kamala poko yo am se kalmo mura le kalo abar kamana ni masoi kama kia pula ora kalo ko kia na kamala kon makwa
Mapua. Mea le yo. Yo fa mai le skokeri. Baba. Ka mai ki pula wo. Ko ki a uma a. Taui le si vaenga le o kalpai. Lua fa lima karola popoa. Le lua sfukala. Ka penga le lei. Sa mia le lei. Ya. Na iso masol salo pe anga imalinia so falaile. Piko iluma ka ko maketi. Ako popo. Mai ka watu so le popo ia. Ngai ia. O le tele niu le wea kako. E wa fu ngi o le la vai mai ka waku. Le ngai la popo le pe la ko mo mai popo ia so la popo. Ba e foi de mai wo a wani masol salo des. Vai eles popo voi le ko a ko fare ko ngai le la kamari. E dai mas se ko masol salo kamari ala mo niu. E vai ka wo vela. Mo wa niu la po. Saro lima kala, fa kala, dua kala, kol kala. Ka wo niu, mai a foi usa unir pu sai sa maruru e kuai. Ora fio anga ne mo ita. Yo boleh anga vai. Sama kai. Ya, ka ko sama ka. Ya, bye. Asal kopi ko ngori so Sauli. Mau maswa. Ya nga le Ya marilenga le kamala le mix from ai fo kamiki. Ya vai la per skim kamiki kide. Malus ila sa fo leng. Ya, na tole mai mo fa mai na ta tu o lo sila mai pe ai telefone ta penanga ia mana tunu o lewa taunu mai ia tau ta pena foi tau fa tulanga ia tulanga o la tau fa taunga ia me se foi o la tau ta penanga masani le fo mo mawina ia o tele le tunu o taunu mai la fionga utu ia me se foi o le au fa tu anga tele me mata tele talo ia mo vai ngas ese ia sa le sa noanga fa so ni taiao ia ole mai mo mai le na si sa tau atu no i te tonu le market nei i au nanga fo i matala atu vaenga o loa i o lo fa pe ona mau e tonu tatu market ia ui lava le lolo wa le tau pa so le nei vai tau a o lo tau pati mai lava lo tatu atu no ia tu ina mai fo fa eleanga ia wa fo fa o lo ina tatu market nei ia e mai se lava le fo tau mafa si tatu atu no ai manatua a fai ole nai te fuafua te malanga mai tatou maketi ia o lo tatala lava ai fa mole se fa mua lava lo saunga le mu a pe o e iai te tonu tatou fale ona iai lava tai mi to fa tau mai ai le timu e iai va e ngol tatou fale nei ia e fa ina no fiele vai ia e fa mua ai lava lo tatou saunga le mu lo mato iai nei ia male ofisa o leo ia fa pe ona pui le saunga le mu o tatou umai tonu tatou fale nei ai manu tele ina le nei aso ma fuafuanga sa moa ma lava singa le nei aso ia ole na sui o pulenga o fa tonga o tau o fa lave fa sei ia fa pe for tu IP ma TV iva ta tu ripoti na marketi ta tu toi filai ia so ta o we tele nei aso fatu fa felo ya tu ma fatal fatu le ta foam le ya Oh
Ole taimle wansine vaenga ole taia ole o lua se fulu ma le 5 minute te inele itu la e valu whaafonga le tātou reporting al tātou maketi funga le e pei ona tu sa mai tātou whaasalonga mai le tōwhaia whaaso taulua ana seto savalio. Ai pei ona whaailo ia a tātou whaasalango tu sa o ma le tātou maketi le tātou whaloloa whaatoanga I vaitele ia le ua whaatasi mai le sunga po ia tupai ya mai se sunga Isaia mal tātou a whainga wenga le tātou whaloloa whaatoanga ya e le tātou maketi I tātou whaloloa whaatoanga ya e inai vaitele e le nei fo I tae au. Sunga Isaia mal tātou a whainga wenga le tātou whaloloa whaatoanga ya e le tātou maketi I tātou whaloloa whaatoanga ya e inai vaitele e le nei fo I tae au. Talo falava le tātou atunuu ia I lenei fo'i tūlao le tae ao ia ma lore soifua manuia ia ma le langi e mama lea ua tātou to ai taunuu ia I le whaiunga o lenei fo'i vai aso e ala I tiu te mga luenga ia sa whapea o na whenga iei ma le tātou atunuu vi ia la ia o le tua ia o whapena o na te taisaunga le mumai lo o tau soifua lau lele ia masoma tu wola fia e whailo atu ia le ua tūsau atu a tātou whansalonga ia I le tātou whale o loa o whātuanga I vaitele nei ia I lona la autu ia ua foi seisi le nei o whapoponga o le tātou whailo inga mal whale o loa o whātuanga whala wiloa nisi o lātou o loa ia manisi foi o lātou whapitoa ia o lo mwhai o na whanga solo ia I le nei foi vaitau ia I le nei tai aua fia ma fantasi ia ma le sunga I Greg Assam ia o le sui foi o le whale o loa whātuanga ia ua foi le nei vaenga o le tai au ia mo le tātou programe ma lo sui fu manuia Greg le nei tai au Langi matafi ia talo falava talo fa Samoa I lau mai mo whafonga ia le ngate leo lau sila mai moa mai foi ia o se whapoponga al tātou programe tai au o Swarili te tasi male whainga paanga ia ma le tātou ala whasalau le si whafonga o Samoa ia ma le TV9 ia o le talasa o lava ia tuaini ia o le manmanunga lava lea company sa iai ia o le mea sa iai ia tātou tanoa ngai Australia te tasi e tātou te tala noa fo lea na upu matala e alunga ia leo iei ni wa fōringa wa ia ia ni fōringa wa ia o tātou loa o lea o tonu ai ia le manatu pusili ia malo tātou pulenga malana o whenga luenga au mai tasi al tātou lai se tu sa o atu tātou lala ia tele na iei se moli mauola o upu matala o angina nunga ia ia le winga fa mtalanga ia langa e ele ko mingu fa mai ele rengi mau manga la ko ia o tu langa le na o ia Samoa malau mai mo fonga ia fa tal fa tu tātou proclame tu mo e so tātou watu ia ele ngate ile ta mama tina matu lo la to fo ia ta po inga mau ia ta po ia la fa tātou le tu planga mo pawa mo fa na fo ia tātou fa ia au ia to mai manga fa au tātou mo wa tātou singo aina nu e kalesia ia ele ngate ile so tātou watu ia ole por kalamila vai al tai am le aso ia mo tu sa watu ile la tu veteli ia wala usila mai mo le tu pele ile tu langa lo ia ta tu fala lo ia ta pisal vai aso nte nei tu langa lo ia ta tu paseni to sia mai la tu tau masani lua tolu se full paseni lua se full paseni to sia mai la tu tau masani io lo le wingal fam talanga ua mafaifo ilea ona tutu na ile utanga poto male to fa lo to sili mal kulenga malana au fenga luenga se tu ua se fa mama avenga tato watu ia mana tele wa ia fo ia metolia fo ile se no ngale te tela tu
tatitia fa manianga ia so sia mal tama ainga ole no fo so tatu tunu ai o elo ngalu e ine tatu fanua o le o yeta e mo le aso ke tu na tu tatu fa lo e ala o lo mo e tonu fa lo o lo mo fa toanga wala wati na eta o mata ia po sia tina e wai longa na ia a lo mana mien me fenga winga mo le alu lu mo lo wati na le ala o yeta tatu por kala mitu sa wati ia o talu mani tele mano no ia tatu wa bainga uma ia wa ia le falele ina le palpala ia fertilizers la ia le ala we sila to mesamo tolu ta to en fertilizer pen tau e mana mia la valo sila to ole fertilizer le ia le ko maka ku ia fertilizer na mole fola ia e pule la val fanya tina e to mai manga va au ya te ya wan ngadu ina lo ngatina a olo ma banga umolo fa tau nele olo ili falo lo fa to ang wa uma una vai ile time ya nga tau don fa ngai male apala ina le ile la ina ya wani yesia fa ina lo watina so ani fo ile fa to anga o le tatu wa fertilizer le o haicho ya e wa fa tau ina tasile kilo male lo se fu kilo ya e ini si fo ile sila ya ele la versi ele ni tau fo ngalo tatu ya bainga na wa apa fallo fa chong ave se tu langa titi ina ya fai ma fa mama ave ngata tatu company a olona result ya po tu langa e mulia mai o sa tina telele temi se selenga man mia po pest harvest lo mau ma level fallo fa chong me ya o le se tatu fertilizer ya tama filang wa ida o le fertilizer le wa to fa ina la va ya po wa fa pitola ia mo tato wa la au amalo se pe el fai maleti pol ia la ia tato fertilizer le tamo filang ngwa ida am kam pai nga pai po se sai ko ke wo se si so ia o tato fertilizer pai ia wa amai fa pitola mo la alfa io chalo maleta mu pe ona ia tato por calamitele Australian market sila la tato fertilizer lo fa ngai sa wa fertilizer sa malanga wiso wala aina o la wa amalo se pe talo o le o moi fa ia o tamana wa malus la vela tato NPK au la fa ia talo matamu o tato ia fa tawina tasi kilo ia matato tanga ia lo itu nei lua se full kilo lo fa tawina maua tele lava matuto supply fa lo fa tanga yona la lai lua nei bol tasi vai tele fungale matasi lo tatu ina ia motele sala fai la fawe sa no greka e fia ia le tawe ese mai le kasi kilo le ia mese tantu tanga la po mo sil fil tantu tu no fa mo no ta o te mutola ma to tele tuna tu se tau o chi lava o lo awai e ma fai le fa lo fa to anga ona fa tu se tau mo tau e sa mo oi e ma fai le fa lo fa to anga ona fa to ila lo ina lo tau e sa mo oi wai lo fa tele fa lo fa to anga tatu ma nei a tele ia o te minne o lo te pisar tele fa la gloa ia fa to to no fa lo fa to anga ni te wa va tu se tau ai o mai nei o le lu fa la gloa tatu ma nei ia o le tau la vai o lo fa tau nei ia o lo uma la vai to no le fa lo fa to anga o se tau fa amali lo to fua ia tatu o lo fa tau ina best quality o tulanga na lo ia tatu o lo fa tau ni to lo fa ia ma no fa tai o le wa tatu tu la tai le vai tau o fa mati tal tonu foi ia ele o alo foi le tatu wa pulenga ia me se vol tatu fa le lo ia ini fa lo bilo foi ia fe so ni wa ia o tatu tal no me o fa mati te le fa bel o lo foi o me afani me fa pela ai si la foi la e foi la risi tu la mo fatto fa la bilo ia pe ni vai nga fa pena fa mo mo o le vai na sa titilo ia me tau o le sa fa tasia ia le fa mati ia me valentine ia sa o la kai au la le sukalaki la le pe pakeki ala tu ile fa to ala valentine va ko so pro wa la va tu sa pro wa fa me alo fa foi ia tu langa lo ilo valentine awa sukalaki uma au le pro fa ngata ia e uma lo mafutanga malo valentine alo fatu ma wina lo mafutanga malo pro le fatu ya au tato fa mati pe ne fa kininga ito tonu la mayor tato fa lo wa ya ia va nga wo fa to mo tato fa lo ni fa mati e pe la na ya tato pa o le pa povi ye po le wa mo povi o le pa pua o le pa ma moi ia o le pa mo ia mal tu langa na lo ia si mi no fa no o lo tele lava matuto se palai ia o te lo se temi e ona to sila mai mo le so tato tunu ile
tulanga lo we ia tatou pa ia ile si tu o tatou falolo mo wasi singa tina o tatou falolo ni mali e fo te pisa lo boyai anga va atama anga va atina anga va amalfana tatou falolo pina fam talanga anga va ia tama ia tatou machine anga va ia tina tulanga cutting tools o le fana ula vaia ia pe multi purpose swing ale so se mea la en fa yo no mama en fa ngo matet il tulanga lo ia no ta anga va atama anga va atina anga va amalfana il tulanga lo ia tatou falolo I o loa o lo mfai una fa ta wina il fa lo fa to anga yona la lai tot ya ma lo fa tai tel ton wo le na o falawilo nei o le tele ai na tapisa o le fai fo ima pa masini fo ia fe so so ania wa ele si ko inga male si lo matua fo le fa pe se o le ngo mai ale wali ia kana mo mai masinga le mai mo ale la tanga ia tu falawilo I fam tala fo inisio vai male si fo yo tato wa masini ia o le pe o lo fanga solo fo inisio tato wa falawilo le te mi agree manu nunga tato te mi te lo te un tato me fa solo te ti lo la tunu le pe mai le muni fam talanga on fa ina te lo tato por kalam ele le la lo si la to ya tato lo pe ta o le tulanga lo we telefon o tato mana mia ia le vanga fo ile o le ITT o te miano o le limite numero tanta fingal venga o le vaina por sili mal mal tulenga o manto au mai ai ya tato machine ia le ma pena por fa ngai no telefoni fa via au ai mo le po a charge no wala sei e ko on ko e fa pena fu fonga lo ia fa lo fa tonga no lo al le ma ia tato machine ia te tonu o le sila peso tato mo vaule tato mo tosori eru de ma ole tu langa fo lo ia e ai malanga e malestan awala spema ole ma fo ile fa alwina tato machine ni e ma fai ona ese ina fa alwa ila uting so polo bilafi e ma fai ona ese ina fa alwa lo blow peno ta wala mon nga temi fengo ngalwenga se fet temi se fet tanta fengo ngalwenga ole se leni fo ila sila misa mo tato machine ni Tuang peno ta ua e ali si vai nga wa ia le spea ole ma ole tato mo va coding va ia tato ma ole fa ngai ole ma lo sure ma ava mo mo 40v na ia ole tato ma ana peno ta e alu le tingso e alu le blow ile power works machine wa mai le fa lo o lo mo fa toanga ole fa ititia ia o fe inga fo ile ia manga yo inga fai na una mai lava ma ia sub ola matala unga benga le ai se te mialu tau tos o isi se con elusina ola unga benga ia na o fa fonga sa mo le tato machine le be hybrid ngali le ola ta o tala tomato me mo ia mo ia ringi me pepelo le ta o isi tato por kala me le fake le fa lo va to original le fa ta winai ia o lona ma li fo i male ma na yo tato machine ni o lo fa luina le lua se fulu paseni to sia me la to masani o le man na yo tato au nanga lo ia o lo ia ma tato suisi ni a wala fa tinu inga le va nga ka service o le tulanga warranty ia a fa fita ro tu pula machine fa amone mo e le ma fa yona apa lai tato warranty ya fa pe wa tanu fa le anga tato machine le o le anga lava machine o wa ma lava machine ai tango la fa ma machine le ila se fofo I pe se fo ala mo ma machine a o wa ya ile fo ma ya wa ma I tato machine I to tonu fa lo fa to anga lona la au tu vetini o lo we machine ya pop o ya tonu sili mo pop samuai afa pe yese mango o fa le tonu lo machine sa fa ta win fa lo fa to anga ku lo ka vale no e sili ke si pe mo pop pop patal tamal so sto nga machine o le tato machine o le compactor ngai na fo ile na yo tato uso fo ile tulanga ile ngala wala e fa so lo fa le ile awalta o le tato machine ya pe si si le tu la me mata o le tato chipa ya por hensa o le tamala to tele lo fa business wala to mai ma pata wina o le machine la lo fa ngai na mo le bilina le la
Oh, ia. Le winga fa mtalanga fo I olo mau le fa lo fa toanga. E alu lau selling ai tu ina tu le fa lo fa toanga ia le masini polana olo pa tasi ma se best result e to mau mai lau selling sa pa o tato masini la e bili nine la le outcome la tato masini la penuidi pa matango fi no luma mota tu ala po ta fa fa foi lo we penuidi ai le ngata ide pala autina le foi fanga solo ai le 2% le 2% masini mala we tono le folo fa chong 2% to sia mai la tu tama san ya le tato masini la ya awale bili no le la ya mawal penuidi to fa tawina o si selini fa popo ya ole sia tato masini le ya tala la atu ya se sila le tu langa lo we ya tato o loa ananga ta o lo fa tawina ile fa lo fa chonga ya oh sorry wo sa fa ina sila le tato masini dia o tato mo va dia ile iloa ia le to tele no tato tanga fa tato masini le zero turn ele se tu langa solo muri alu duma solo muri tamale e tu le ni pe tu la tamilo ka fa ko mo va ore tele o tato wa a hotel si ama fa no vo ie pe o mala ka pi ia wa fa ta wina tato masini dia se fiole tani matango fiela mo wenga ro patin fai ngo fiel ngal wenga o sila na tato pulenga e me se foi o tu langa pe ona fanga solo foi ni su tato fa lo bilo tu langa na masini tel no ia lai tato cutting tools wow le ai fanga solo ia tato fa lo bilo wow isi le vai sai so ne vai ele si ol mo tu ala tilu mai fa pe manai manai yo cutting tools ia po pe fia foi ni pasene ia le mo to ese mai ia iona ilon tau masan ole vai ngana tato fa lo ia inga mo pingo tato fa lo ia la cutting tools fa luina lo sela ta la pensilia ia anga ba ale ile tato pasene tolu se fu to ese mai ola tau masan mai ngon cutting tools e tama suwo e tama itu e tama samala e ola vai ngala po e le suwo la po e le tui la po e fa kama pik e fa piki la po samala tama la titi samala tama ala po na yo o taf le kama kongwa le kongwa fa sa to mai mo sa mo ila tafo ngale to o i fa lo fa to ngale fa ta o to samala samala me le ya ye mo wa ti fa lo fa to le ma salu le tulanga yo ngalwenga mafa ma vaenga uma ta ele ma pi ole wa me ai le anga lo fa lo fa to ngale ta me tini fa luina ta to fa pito to lu se fu paseni to se me la to tama sai pe a fa luina se la ta la ngai lu ile vaenga la va yer karin chus ta to masini 2% to fala bilo ne yo lo fio mai ona la la tolu fa bol fa manino vai ngai tasi sale longa mai lu ne po lo afia lo afia mo tono tato wa fala uloni awana ia ilo longo tato wa company lu lu lima au mai ia ne li potivo fitus fu 5% lo fa fatuang mo tele sala fa tu langana wa mana ia fa lo fatuanga ia tato la la sale lo longa awa tato ina ole mo tu tele fa fengo fi fa mo tu langa fu inga wa ile si ole tau la na olo se fait pas sur ba sau de pas se feli lo pasi sinna pa te lo ro sale long la mo foi sale long mo sale long ai se va ngai le mo fa lo sale long ala pala aula ban numero telefoni pe te sia si va nga e so ta mai ta to la sale long i nei lo na la utu mo sa pala ta sia le aso ta ti lo ora qui ora lo mana ono ye ai si kamu e pula kamane mi ya pe kali lo nga ia se lo fa ta so ngai na ai wole mo wol temina le sia va no si yoki pe le mo ai ai o le tulanga wale mau i falo loa i fungolei po sale lo ona o martemina le sto non fita tia la balbala ai si tammo ela vai tele ko visto ata to ma na ia tele tulanga na lo tele sta to ma lo fa fta e ni sole malo le tunu e tele na fisiling ia tanto fana wilo nei fa mol mole great pe fa pena foi ona apalai mo nei o tato ainga me se foi ni so fa na le wa mau fa nga me online pe anga va ele online shopping vai fa pe na ita tu fa na bilo nei pe le ai fa mana tu la vai na fa lo fa tu anga na yo tatu ai ngalo item molele me tu mau ya ko alu fa na o i sa inga man
o ye tatou unanga mo pailan Samoa market male mai samoa.com ia ona yo tatou unanga na ia wale fenga fa tau inga ia awai bo ia ile masap sala fole nei tatou ai ngai fa pare kat ko nga ka ko ngi le la fo met pel mo wa sa du malu du fa ka pa nga me tatou au unanga na no to tongi la ben tatou unanga na fa nga ino si ia fa fo iva nga o ye ia unanga piking ini pawan memang nak memang kau oleh lisiki man numero lau o kasafai masih pepa fa maunia o si misione sa wale ongal ye ke wa sa si misione o sa si mito masih lisik ye fa mon buli le fa tanga ngai ngai boleh si defia se tato tunu olo ye tato nangan na ya ngate le o tato wo mai ta aso faiso Facebook page Samoa Agriculture Store Company Limited no le ngonga ta ko Facebook page le fa alwina umai lava ta to fa lo so se lo lava so se unanga te mo no ta to up your folding ya wa ko lo mana lo tet ma lo fa tai ya tel ton woni sio vai nga yo fa manino wai o le ngata I tu tau fa to anga ya misi fo yo masini fo e fe so ani le mole mo malu sio tanto wan tunu ya ta o to lava nga le au fa to anga ye ni fa la wi lo wa lu vai ya ko le wa ma to fo yo na awi ia vai ngofo le au fai fa manino ni vai nga o fa nga solo inisio fa la wilo fa mo le pele ai o le bitter fish tato a chemicals o la wa ia lava fa la fa ia so te jas okay pino tawa e alu al pa u fa lo fa to anga ia so uma o me ala so fu tau le stona ia I tono fa lo fa to anga o wan me o lo wa sia mai fe sili se o lo e ono mato tu na tu le o se tau fa amali lo tu tulanga lo ye o lo mo lo fa tau ni fa lo fa to anga nga fa yo pe ona e tau o lo mau o malava vaenga mo ta penanga so sto nga fa yo ka ku ye o le po yo ka ku yo le au o le ofe o le tili o le upenga mau o malava fa lo fa to anga ile ngata ile o mata so se tu nga mata o lo mau o fa lo fa to anga ia mapulu fa mamafa vaenga uma va pena i o lo mau e tono fa lo fa to anga fa aluine la tu fa pito ia so fa ia o le nei o langa tatu te feola pa lo te tonu wa fa penao na mai mom si le mai tanto wa tunu ia wa fa na wilo atu fo ia le sunga ia Greg ia tu langa o lo fa penao na fa nga solo ita tu fa le wilo ia me se foi ia o va enga fa yo na si mai to telefone le o fa nga wenga fa no so ni atu ine me ane wa tu litasi mai na Greg ka le mo mai Greg tele male to tele tato finga wenga fa no so ni mai I lau manaonga I le tu tau masini tu tau fatoanga me se foi ni so tatu fa la wilo ai ono le tatu technique la fotuia o ava nga mulmuli e au si le fia e au foi ona mala malama I el tatu wa tunu fa manatu ai fa lo fatoanga o lo taimi le ni e uma no tatu fa la gole io no fanga tafu idea ona so fa ia ia tu na uma mole fa so alo wa ia tatu fa pito ina ia mafai ona ngava o le tama ngava o le tina male fana I oloa uma lava awala watina awal fa lo fatoanga e tali man o ngai peona ia na wata helping you grow ia wa ngomana ia amerite minei man manunga ngon tatu temi I te wole to mo tatu vano ia e fa ia ma fonga fo ia le pusiri man malu pulenga malana au fenga wenga lau fo fonga fia mo mole to se fa tai fa le wa o tu sai I ona yo tatu tanga ta fa tang tu va mai ile aso male aso mo fenga fa tanga ai fa manuia tu aso lava singa o mai le uta male tai ile u fale male u fa fo fa manuia tu tatu company ia te ila to u malava ia ele ngate le o to sunga a wa tatu ina so tatu tunu ile tu ina tu le o fa mtalanga I mabanga o wa sila mai mo ia male mata mtanga fo so tatu wa tunu manuia tele la so Samoa so fa se fo ya ole na pe ona mai mo fa fung mai tatu wan tunu fantastic foi ya malisunga ya Greg Sam ya ile tatu fa le loa ya ile na la au tu fa le loa fa to anga I nei mai tele asia si mai ya o lo fa pena ona tala ya ile vai so atoa ya wa foi o foi nga fa taunga ya ma fa pena foi ona tu watu le tau au fiso soani ya so se vai nga pe ona tau Greg so se vai nga lo mo le tanto fa le lo fa to anga yona la lai tolu lua yu polu nei mal tasi mo teli sala fai ya tel tonu o le am fai on to mo se sia tanto felo inga mo fa le lo fa to anga il vai so fo ya ile lo fa maleang le le tua te ta ia tuai lo o to so fo la le el te nei o le ate e watu ta to fa sala longa ta to ofisa tu I pe sule mulnu e multi nei manu te leina fai vam tiu te siu ta to watu mo se sia tanto felo inga mo fa le lo fa to anga il vai so fo
ia i le alofa ma le agalelei o le atua e taʻitaʻi atu ai lo outou soifua lau lelei e te menei o le atoe i watu a tatou faasalalauga i le tatou ofisa autu i pesule molinuu e mo le te menei manu teleina fai ua matiu tausio tatou atunuu Malotoina, o fea e usu po ia. Ke o te alu atu po le asi la me tapisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua o polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si talo sanga ia i mo se masini fo i le bidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau i masini. Ui papa, ke haru sa o ala i vai tele, i le whalo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alu atu la i le whare komiti talo sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fiu mai lo i tātou la lai funga lei, vai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la fai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa i le 5 Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Samile wantine vaenga le taiao le otoe valu mal alfa minuta le tona talia le itula eva ya o le otoe ni mai tato fasalonga e le tato poto otu o le fasalonga pensula mulu nei mai tato fasalonga tu saona ya epe ona ai ia le tautomala una ngal tato falolo fato anga i vetele ya le savato taya mai le sunga Dwayne Tupai ya mai se vol tato team sunga Isaiah Msefo ya pe ona nga ya tuai mol tato wa live le later ya tele mano noa itulanga i vaila au mai se oloa fato anga ya na pe ona safa ilo mai ya ele tato wa polkalami le later ya ete anga yai vai tele ya ufunga lei ma sale longa le moteli sala fai ya pe ona ai el tato fale lo fato anga tato pa anga masani ya sofarele o vai ya so taitasi ya se malon tato taimi le o toe 50 minutos le tona talia o le tula eva ya tana to ina tato pe senga musika sui fefiloi mo le leva anga ta o le taliva fa mai le tato tala fala Samoa fa fifian tolo be senei fale o mavaenga eni hanken ya malalo o le talie Solo mai o isi lotu e whaali o le mautaufi Aua mautu le wha mai o pumone ua toila no ai se oli Pepe seia whaafetai Wau fia mai o e kalesia i le maa o le tusipaia Seia whaafetai Wau fia mai o e kalesia i le waa o le tusipaia Matia i tu au Finau mapa i tu Nasunui ai le malo le atua na malo ia e na whanua Pepe seia whaafetai Wau fia mai o e kalesia i le maa
Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau whesui ingo tupe wha mamoli le Western Union. O lona winga ua wha teleina tupe tala. O le a wha i tijia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. A whea nei le official and number one currency Western Union pe wala au mai i le lua lima ono lua tolu. Mo nisi wha mtalanga i suinga mawa e o taua whesuia ingo tupe ala Western Union. Mo le nganga whaftai tele lava i le pulenga ma le uwhainga luenga le company le Fexco ia e pei o na langolanga soma alo sil tātou porkalami tala lava Samoa ia e le nei fo i tai au ia mai se fo i ia o le fale o loa whātou angan pulenga ma le uwhainga luenga i o na lala uma e tu sa o tātou whiangainga o sia i le aso whareile ma le aso whareile. Ua tau lunga toi fo i ma le tātou porkalami tala lofa lava Samoa le nei tai au ia se ia haulia fo i lona taimi masani le tā mua ona toi maulio se isi papuponga ia o le tātou tā lofa lava sa moe manu teleina ia fo fanga solo ngā luenga matiute maise ia o le tātou sawalinga le amatanga le whaiunga le neiva yaso i le lofa maleanga le leia lo tātou tua mai al tātou besenei tātou se mai ia i se papuponga fo i o tātou tala tu sa mai le tio whawamalo New Zealand nei tai au. Ole ana kongo